Washington Mizo News chanchin thar khle tu te in zawain chi beivek ule chanchin thar apang tu zo chhuan moi chong thu November ni som paryat sangni sumni pakhat pandemic hian khovel alati boy khop meya ma se ni kumlam pang ai chuan kongshang shangin ma kan son chhozela ma son na tur tam tak lo ma se US po in ramdang tan November ni som paryat khan ramdang mi tan kongkhar ahong le chanta chuti rualin nun phung pa ngaya kan omle thwai theinan mi puite kan film khur chunjom zel achulba ka thu kan oi apoimo takzet ani CNN soidanin khovela ramzan hi sompariata China in COVID-19 shik a report a changkhan kum khaddon nuwa COVID-19 vaccine dose billion sari man anito a US ram chunga chuan million zali somli palile point pariat dose man anito a chu aram mi pui za som sari deuh tho ania President Joe Biden an thu atiam angin President ani achangin ni za chungin COVID-19 vaccine dose millions ni apichuak thei ani FDA in kumsom pani atanga som pangatan Pfizer vaccine chiu theina turin emergency use authorization apito a booster shots pek phalna po Johnson & Johnson Moderna le Pfizer hena apito ani CDC report dana chuan vaccine la ain vaccine le lote aletin damdo ina anlutama alet sar in COVID-19 an thi puibok ani henga changhen vaccine lak apoimo zia asia thaya voina report ta chuan USA ram chunga COVID-19 wanga nunna chan hi noi sari re chan vedeu thot anni to a US sarkar chuan Pfizer hena COVID wanga damdo in omle nunna chan za som kwa ti hniam thei turin COVID damdoi mangain enkol dan zir chiana course million som tan dollar billion ngale point som ni pakwa ape CDC in asoidanin September khan US damdo ina nathok za som sari vel chu vaccine lato anni a no pang damdo ina thokte za som sari pasari in an lato a asang berni in damlo zwal te enkol tu zinga ero za som ruk pali chawin vaccine an lathunga alahnyam berania khopui damdo ina thok za som sari pakhatin an la a thintlang lama chuan za som ruk panga point pakhat chawin an la ti shat ani Tholeni Khan Dr. Fauci an booster vaccine lato zinga COVID wanga damdoin an claim atia CDC Director Dr. Rochelle Walensky in Nimin Khan nursing home COVID ve an claim thu soin booster an lak wang ni in asoi social distancing wang hian emergency room kaltzinga pink eye mitna nei za som li in atlahniam ani kum toplam kan lo nei le ta a karle me a Thanksgiving kan mangdon ni a kan sha cheu angin kum som thum chunga thilman san ber hun America chuan atong chhaume ka kum sang ni som ni pakhat hi Thanksgiving sen so how tak ber kum ani dona pandemic awangin na thok tu an tlema supply lama har satna awma wangin ele barman ataw em ani Thanksgiving hi USA chuan kum khata khwalzin tamber hun ania tun kumap million sum ni thlona zin turangai ani khwalzin tamber hun karle ni laini hian US Northeast a thlipui tle tur soi ania chu zin veivak ati khailak na sa turangai ania Transportation Security Administration worker zinga vaccine la za somruk chu an omawangin President Joe Biden an November ni somni pahni sangni somni pakhat ma nge vaccine la vek turin anora TSA administrator chuan hemia wanghan Thanksgiving mangtura khwalzin ati khailak lo tur thu asoi President Joe Biden an India le Japan le China hena an oil reserve te chwa tura angena wangin US a po karuk chungin gasman send rukin atlahniama so rwalin ram chunga gasman gallon khata dollar thumle sen somli pakhat ani USA sarkar chuan Kosovo US military base Afghan refugees zinga USA security clearance nei theilote Afghanistan a thon kirle atuma hethil hi akhir khop meya
Afghanistan an kirlo chuan kong dang a umei lawa ma se US shwai tu te chuan engtianga ti nge chaberang ti an ngei tu haule mek ani August thato pachang khan Afghan refugees mun shang shang mi singsari vel US rama laglu to anni Washington na Mexico President Joe Biden te anin komlain Haitian migrants sang ni vel chu tapachula atangin ke in USA Mexico City an pana anin kar hlat zong hi mel zasari somni pakhat ania no pangte te chu annu le pate dara te an chu mu ani China chu Taiwan run turin ain peito thea Hethil hi athan phot chuan US chuan asipai le man ro zong zong nen Taiwan a chan tur thu Xi Jinping a shil to a ma se Xi Jinping hian USA a vona hi angai poimo lo hle a bulchan nan sipai sing ni sanga dalu dan tur engkim ro man na nein ral thwam po in pe diamin tuipuya adin tir thup to a ma an lak chho dan ilo clear zelang u America ra ma hian homeschool hi alar khop mea The Brainy Bunch tia Shatler California cheng Kible Mona Lisa Harding te chuan fa som an nei te zinga pariat te chu kumsom pathum ani ma in college an kaltir thei ani ate ber pahni kumsom pathum le som pakhat te chu college kum khatna le kum ni na anzir meka anu Mona Lisa chuan an fa te chu mi big genius ani lo thu soin homeschooling program a that tok wang ni in asoi Minay nung anilova an fate amalte te zirtir turin thil tam tak an kalsan thule midang zong zong ay an fate zirtir na anda poimo thu an soi an chung kwa in an ti zong zong te chu midang tan po ti theirau omlo thu asoi boka amero chu taima ka chula an hlotlin na po an fate taimak na le tumru na wangani ti soin hlotlin na ra te an han mo hian an chung kwa a himna athlen na sajia soiboka chuwangin an fa te hi an chuang em ani ti thu asoi kip harding hi sarkar na tho main sipaya atanga an ma ni ang tho fa te homeschool nule pate tan kum sang ni sompali khan an fa te an enkol dan ne zirtir dan ziakin The Brainy Bunch ti le khabu an ziak chwaka conference chang experience te soi turin an chung kwain an soma an zin kwal china an fa upaber chukum somthum pali mi ania an fa te zinga doctor te lawyer architect le spacecraft designer te an omluk mai ani Gettysburg Maryland piang NASA astronaut Jessica Watkins tu kum somthum pathum mi hang mai chia International Space Station cruisinga the saber ani donta Erbil sang ni som ni pani SpaceX manga thok chhuak tur crew member palizinga ateldona Watkins hi sang ni som pasari khan astronaut ni tur rathan ania chuta chang chuan in bus sai chana a crew member pui pathum de chu NASA astronauts Kel Lingern le Robert Hines le European Space Agency ami Samantha Cristoforetti te anni an team hi Merritt Island Florida NASA Kennedy Space Center SpaceX Falcon 9 rocket mangin an thlok chhuakang International Space Station a Microgravity Laboratory Science Research ti in tharuk an omdon ani Jessica Watkins Stanford University California Geological and Environmental Science in BA azirzawa UCLA achang Geology in PhD azirzawbok ani Apple chuan khovel pumpuya regulator le consumer te norna awangin Apple device reng customer ten an mania siam thathei turin phalna apito don ti thu nimin khan apwanga kumthara changin spare part alei theyanga Apple website le self-service repair ti asiam dan ziana ada chhuak don ani Apple ina tumdan chuan battery camera modules le display te thakna azwar chan masabiranga nakum kumtopa chuan part le manro chi shang zani vel ti chhuak tura ra man na siam ani repair program hi iPhone 12 le 13 tan ati chhuak masabiranga M1 chip mang Mac computers siam dan thleng da chhuak tum ani Spare part manchu nakum an hon chan huna chau tlangzar anianga Apple Store asiam tirman ang thawani tur thu asoibok
California Lucid Motors Company in electric car asiam chwa the Lucid Air chu motor trends sangni somni pani car of the year tan than ania motor siam tu company in an motor siam masak ber na atanga hetyang choi moi na hi dong thei masaber tu ania Lucid Air hi voi kha chanchin mel zanga somni tlan theya gas engine omya lava motor chung hi azau tha in achung khule atangka thilda theina zau tak a om ani Lucid Air hi arang arm a khau that em awangin aman ataw em dollar noi khat singli achanga in chanin aman tlom de uzok hinakin hnu de wale turarun thwai be se nia dollar sing sari sang sari achanga an chan be se ani ma se amel tlan thezat ero chu aman taw chi a phadon lo ani hezong he tun chuma tan chanchin thar karan pon chwa thei chu nia clear tu te in zawai in hena lom thu kan saye